Na osnovu istraživanja koje su na Grzi pre nekoliko godina sprovodili studenti biologije, kojima je utvrđeno postojanje brojnih biljnih i životinjskih endemskih vrsta, Zavod za zaštitu prirode izveo je elaborat, kojim je utvrđena velika prirodna vrednost Grze, na osnovu čega je doneta odluka da se 18 hektara oko Vrela i Pećina na Grzi proglasi spomenikom prirode. Nakon skupštinskog usvajanja programa upravljanja ovim prostorom uslediće brojne aktivnosti prilagođavanja propisima zaštite spomenika prirode, kaže član opštinskog veća Dalibor Mitić. Postoji brojne endemske vrste i biljne i životinjske koje su zaista retke u celom ovom našem prostoru, u celoj Srbiji, koje treba staviti po zaštitu. Zato smo doneli odluku od strane Skupštine opštine Paraćin da ceo prostor od 18,5 hektara stavimo po zaštitu, da proglasimo za spomenik prirode, kako bi taj prostor ostao i dalje netaknut i kako bi koristio i nama Paraćincima, a i turistima koji dolaze i koji posećuju ovaj kraj. Iz tih razloga turistička organizacija je naručila izradu programa upravljanja ovog prostora i elaboratom i odlukom o proglašenju za spomenik prirode i programu koji je u fazi osvajanja predviđaju se niz ograničenih radnji koje mogu da se preduzimaju na ovom prostoru. Zabrano je loženje vatre na otvorenom, zabranjeno je uništavanje biljnog i životinjskog sveta i zato smo preko turističke organizacije uredili ovaj prostor koji je u neposrednoj blizini i neposrednom ulazu u spomenik prirode, ovde gde inače su ljudi voleli da se okupljaju, da roštiljaju, da se druže. Napravili smo ovde roštilje, napravili smo ove letnjikovce koje vidite, ovaj parkovski mobilijar, jer smo želeli da sve te aktivnosti koje su se ranije dešavale na prostoru spomenika prirode sada izmestimo na ovom ovde prostoru kako spomenik prirode ne bi bio ugrožavan. Redovno čišćenje prostora namenjenog izletnicima sprovodi se kroz angažovanje volontera i saradnju sa javnim komunalnim preduzećem. Zahvaljujući dobroj saradnji koju imamo sa volonterima opštinske uprave iz Paraćina, mi u toku letnjih meseci jednom nedeljno, a kasnije malo ređe, organizujemo akcije čišćenja i sakupljanja smeća, ne samo sa ovog prostora ovde, već i svuda u okviru Grze gde se turisti okupljaju i u drugim turističkim izletištima u opštini Paraćin. I na taj način jednostavno čuvamo prirodu i omogućavamo da se turisti osjećaju prijatno jer dolaze u čist i sređeni prostor. Takođe bi se zahvalio javnom komunalnom preduzeću koji se pridružio ovoj akciji i redovno nakon nas, kada naši volonteri pokupe to smeće, oni dođu isprazne kontejnere, tako da je ovaj prostor čist i uređen. Takođe smo dosta ulagali i na parkovskom mobilijaru u okviru ovog prostora, a planiramo da do kraja ove godine izvršimo i reparaciju parkovskog mobilijara i sve ono što je možda oštećeno ili što zahteva neke dodatne radove da to i završimo kako bismo pripremili za narednu turističku sezonu. U narednom periodu predstoji mnogo posla koji zahteva propisna zaštita jednog spomenika prirode, a jedan od tih poslova je i popis retkih vrsta biljnog i životinjskog sveta kako bi se omogućilo praćenje i zaštita od nestajanja.